Miarabatsika rehetra mpanaraka fandarana Sasdi bien dit ataon'ny groupe vaovao na ny magnaraka amin'ny alalan'ny page Sasdi bien dit. Ny vaintsika androany dia Ndramatoa Saya sady mpanakanto izy no mpandrara ara-ekonomika. Faly miarabanao zay Saya, tonga soa amin'ny fandarana. Ya miaraba Kilo, miaraba ny namana rehetra kambana amin'ny niny aby namana araka fandarana. Maromaro ny fanontaniana tonga ato Saya amin'ny maha artiste anao aloha ny hidirantsika voalohany. Ohatran'ny ahoana zany ny fomba nahatonga anao nihira? Hoe efa niarakaraka tamin'olona mihira taloha sa direct efa nihira karaha io? Ya, tsara be le question zany là. Za zegny efa niaraka tamin'olona taloha. Zany hoe tena marina moa za mpitendry guitariste za sady batteur ary amizao fotoagna zany manao arrangeur hoe mitendry clavier manao arrangeur ny hira ka taloha za fa niaraka tamin'ny namagna maromaro ohatra fotsiny hoe za chanteur niaraka tamin'ny Jean Rigaud tamantsara mahotery tamin'ny fadiako niaraka tamin'ny groupe les gens zay dia niaraka tamin'ny grand maître Tianjama dia tagny tambanja zay tamin'ny Jean-Luc tagny Anosbe akatendreka sisa ary dia rotsaka zany hoe namana ekipa niaraka jiaby zany zay reo zany hoe fa nanao an'izay aloha niaraka ny tournée ary niaraka tena hoe nihinagna diofon-tany zany anao fa samby grand maître Tianjama zany tsy raha moramora donc anao manao 30 sur 30 any anaty ala tsara mahita hoe aiza ville zany fa tena tournée anaty ala ampanovola ke fataty afara zava tegna namorona miaka zany hoe efa nijaly agnatin'ny setra la musique lavalava zany zay vao afaka namorona. Ary tapatatra tsy dia regniregny loatra anao tamin'ny resaka la musique ino antony? Marigny zegny satria 2002 za miditra studio 2003 nalaza Saya zany hoe hira Marina bebe Zagnarom-bato fetiny mama tegna hoe nalaza dia tafaran'regny nisy le titre Olomamo c'est bon aza mitomagny dia rehefa nandeha zany regny hira regny dia misy contrat marobe zany teto Madagasikara dia misy contrat koa zany nandeha ny tety any Europe dia ny fotoagna dia somary varimbarina kely tagny ivelany dia nody ta Madagasikara za tonga ta Madagasikara zany sendra événement-ndra tamin'ny 2008 dia niaraka tamin'ny namana raiky mbana politique dia teo somary tavariagna kely zany hoe zany tsy tegna la musique nadigna fa ty tsakaraka zavatra fanampy satria ny la musique zany Madagasikara somary manasarotra kely magnatanteraka izy tegna hoe igny zany nataonao ka tsy misy vadiny mihitsy miasa ndeto aza zany tena hoe mivela tanteraka tanatiny setra la musique anefa zany mietrety za hoe zany foana ve no nagnamboarany Zagnahary za mety misy anjara hafa koa ke zany niditra agnatin'ny sehatra politique ka rehefa niditra tagnatin'ny sehatra politique dia nandeha regny tamin'ny tetezamity regny dia tonga ny fotoagna nafahako nilatsaka dia nilatsaka ohatry moramora ka nono zany dia somary sasaherigna kely za nampiaraka izy satria za mila mangala fony le vahoaka le hira ndraiky koa zany tsy voeko satria igny koa isan'ny tiafan'ny vahoaka za ka amizay zavatra roa zany aiza zany tena ataoko alolo za nagnatoko le vahoaka satria nagnano asa social ma za ia marobe zany asa social nataoko zany hoe tamany tsara mbola tsy député za dia raha misy olona marary dia magnampy za fa mahay le olo Saya magnampy olo magnampy za olo marary sanatria misy ologno maty
dia mandeha magnatona zany ray aman-dreny ny olo tomponkavagna maty dia omeko tomobily bojo mandeha magnatotra razagna agny ambanivoly na 4 kilomètre na 5 kilomètre io tsy mandoa na croboly na gazoaly fa aoloko agnatin'ny tomobily ao dia za mihitsy no mitondra angamba tsy ndraiky tsy ndroe zany tagny tamin'ny fatra Mantsara karaha zay koa zany misy problème zany tamin'izay fotoagna zay ro ray aman-dreny Sojabe misy olona nietraketraka ma tamin'izay andeha hanambotra zareo andeha gadrana fa za nitsangana tamin'izany dia rehefa nitsangana za dia voava ny olona andreo Sojabe tonga dia efa voafafa zany ny mandazay hoe fanamborana zareo andeha higadrana jiro tamin'izany tsy mandeha ka le jiro tsy mandeha fa hiteraka zavatra hafa misy tamin'izay dia nihetsiketsika ny tegnako ary namory ny olo tompona andraikitra tamin'izany na avy taty Antananarivo zany na avy tagny Mahajanga nivory tagny Mantsara araka vahoaka maro be dia natao ma zany dia niteny ny tompona andraikitra tamin'ny Jiramama tamin'izany hoe amin'ny herinandro ambony dia efa mandeha ny jiro tamin'izany moa za tena hoe satro ma zany nontonanaragn'olo e fa tena approche be tamina olo mipanatanteraka dia nafako namita zay rehetrarehetra zay ka nananan'olona confiance ke zay zavatra zay zany natonga za nilatsaka ho député ary lany ka le la muzika amizay zany tsy foeko la muzika fa nefa kosa aiza oaiza zany tegna tokony agnambelako ny zavatra ny lalagna tokony izorako dia aloaloha zany dia agnatin'ny vahoaka aveo muzika tia ampagnarako agny zany le natonga raha azoko tsara zany rehefa lany député anao tsy nagnano spectacle tsy nihira tsy nagnano resaka la muzika aloha ia pour le moment aloha za tsy nagnano spectacle fa la muzika za nagnano satria za hôtel compositeur dia nampihira olo ia ohatra zao scope digital za zao magnano arrangement rehetrarehetra le mpanao film malagasy miara-miasa amindreo zany technicien-nao dia za koa ma zany mpamoronkirandreo dia regny hira hitanareo amin'ny iran'ny ankizy amin'ny scope digital iny dia za daholo mpamorona azy zany hoe zany tsy mijanona za misehatra ny zavakanto fa mbola mitoy ary efa mitenenao hoe avy Mantsara anao fa maro koa misy vola hoe Sambava nosy be raha ino mahatonga olombolona rehetra mipetraka tamin'ny fahaelana zao zany misy petrany tamin'ny fotoagnany za niasa tamin'olo ohatra zao hoe za niasa tamin'ny zay miaraka tamin'ny les anges boka Mantsara nitourné ta Sambava ta Maroantsetra dia isaka saison dia d'après ma za nipetraka ta Nosy Ambanja dia nitourné fatra ta Sambava fa tsy tegna hoe nipetraka ta Sambava donc hoe isaka saison foa zany donc saison 2 mois 3 mois zay no nandeha ta Sambava ka le olo namagna tamin'ireny zay dia mieritretra hoe tegna hoe Sambava tena tany fiaviako anefa za tsy boka Sambava fa Mantsara no tegna fiaviako fa mitourné zany dia ny aman-dreny misy mametraka fanontaniao koa hoe vibe Zanaharim-Bato iny le hiranao tegna hita tian'olo ato ino zay tegna raha tianao volagny aminazy iny Vibe Zanaharim-Bato io baka
ny ologno tsy alany ambonimbony ary tsy alany misy magnambony tegna fa tadidio fa ze olo magnambony tegna tsy izy ny tegna mafy fa mbola misy mafimafy vato maro karazana izy io misy vato azonao potegna amy vato misy vato azonao potegna amy tanana vato malemy zay izy misy vato azonao potegna izy atrekinao amy lampy fa na mafy manakory karazana vato reto fa viza la tsy dinine izy azo vy mavandy mifanta fo izy vaky fo io ka anao na milaza ho mafy be manakory anao tsy maintsy misy olo fo mafimafinao fa dikan'izay ndesy moramora fiainana fa anao kaza de ngengeny loatra amina fiainananao hoe za mafy na hoe za misy vola le anagnanao fo ny anagnanao fa mbola misy volanao agny mbola misy matantanjakanao agny ny anjaranao io fa anao i ary anjaranao tamtambeza ary anjaranao tsy hifindra amin'ny an'olo ary ny an'olo tsy hifindra amin'inao ka dikan'izany tsy anao le mikoekoeky sy anao le tegna hoe magnambony tegna anao ny tegna tompony tanàna na hoe tompony lakle hozy zero mariage na hoe anao zany tegna mafy mavandy tsy mbola anao le tegna mafy fa mbola misy mafy hafa agny ke izy io lavabe zany izy koa tegna hoe jijigna tsy peu fa ambangovangony zany de hoe oka kosa anao hoe raha anao mivola milaza hoe na ino asanao na ino volanao aza tena mitorogno anao hoe zao ny za fa mbola misy olo mafimafinao agny nisy vaovao farany nakasika anao nalaza be zay niparitaka tamin'ny Facebook asa anao nandefa zigny hoe tamin'ny anniversaire anao nisy niimposone anao marigny koragny sy ary nalefalefa d'accord voalohany le izy aloha tsy za aloha mipiblie azy tam voalohany fa za ma misy zanaka izy koa misy namagna ampiaramiasa dia nahita an'izy regny de publier tena marina zegny namagna takeky za tamin'ny anniversaire ko nazahoako le izy fa nefa kosa raha tamin'ny akamarotana moa zegny tsisy olo tokony nahay fa lasa tafisy nahayko fermeko misy le izy satria za zany tia agnadiady hoe inona ny antony nagnomezanao za ale olo moa jusqu'à maintenant ty satria ny publiegny le raha hitany bon za tsy naty bon za koa nadany komata l'hôpitaly tsabogny rehetrarehetra bon donc fa janga soma tsara loatra eto sitra fa le olo navandoza tsy hita atreto angamba mbola miandry fotoana atratraranazy de antaniagna hoe nagnino zany ataonao nisy satria anao namako anao ave nisy naniraka sa za mihitsy ny tsy tianao nefa tsika fa miaraka sanandreo fa tena masaka sy manta tonga ny fotoagna ndraiky hoe eto za tsy mety aminao dia taperinao ny haiko fa soragna manjanahary sy ny razagna zay tsy mbola misy na ratsy azy tsy nekeny ia mbola nameny tombonandro jusque maintenant ary mbola velogno so mantsara treto mariny le izy fa zanahary tsy nagneky amina opérateur économique anao bonarabety zay tegna ninao mihitsy sa miara-miasa amin'olo aminazy ia tsara fagnontaniananao bonarabe ty loha zato ategna za nikirea nananamboatra sy nisetra sy nitsetra ary bonarabe ty misy aroe manitsara misy bonarabe tegna mitandrazako ambany volo fa tsy manitsara ville tegna tandrazako am Pont Sofia ta misy mamako de misy parc misy bonarabe parc de avy tagny zany nipoiran'izio ke parc io zegny agnatiny tena hoe karakara azy mihitsy za ary fa be mpitsidiky fa agnatiny magnano tena préparation de fa hain'olo be le place ary tian'olo ary misy vazava tonga eo ndraiky mampiasa toile détente matory eo satria mamoron-drano so de amoron-dalana dia izy moa zany mbola tsy parc officiel izy fa mbola agnatiny fagnamboarana azy ka le bonarabe agny zegny voalohany tian'olo le izy de ahoana moa le bonarabe eo ohatrany mbola tia hoentiko hiakatra amy kapitaly tia nampanoroko amy kapitaly de izy ao bonarabe ty tia aloha tsy associé za tsy nagnano associé amin'olo fa tena hoe za ny tena tompony de fa za raiky miara-miasa amty sy ny personnel atao agnatiny sy ireo namagna rehetrarehetra miaraka mamotrogno ato sy magnome vogninaky ny tragno bonarabe
le Bonarabe misy antony manoko misy hoe Bonarabe na tsy natao bois de rose na raha tegna tsara le question satria azy io maro resabe mandalo amy resaka hoe bonara tegna marigny zegny ambangovangony fa tsy maro be raha maro voalohany tany nividiko io Bonarabe Bonarabe agny Manitsara ambanivolo za zy fa tsy Manitsara be tany io teo zegny misy bonara za koa fa voateraka zany teo misy bonara zay maniry teo ke bonara io tegna fa antitry ke bonara io zegny misy olona tamin'ny fotoagna nagnamboatra lalana andeha Manitsara ny kahoagny zany magnodidiny azy bonara io tsy nalavon'olo fa ny kahoagny magnodidiny azy de misy tongony miboaka magnan'igny de tagnony zany maniry de ravin'izy io zany alain'olo magnotriky katakata de vatan'izy io zany mahery be agnatin'izy io zany mety donc tsy fankalavitra amin'ny bois de rose couleur zany ary kakazo mafy zany divin'izy de tany io nalafiny tompony de nividiko zay le toerana na misy parc le hoe Bonarabe ke rehefa nividiko tany io nazoko bonara ty fa ho faty ka efa ho faty de avy le la famille le olo nividianako tany andeha hamono hangala vatany io ataleo le mifanisana de nirarako aza vononao izy io aza tapanao fa tany tia efa nazo ka so nareo mieritreritra hoe mbola anareo le tany fa i bonara io mbola tsy teraka nareo mbola tsy teraka za fa teo izy io satria izy io amy lalagna andeha Manitsara sisiny le goudron izy donc firy taogna atsika voahita bonara karaha io aza tena mitena aminareo andraso jerevinareo nanaovako io fa ndranareo mbola hagniry mbola hitavandre nareo io bonara ary io bonara io zegny tena marina io kakazo vonenao tsy maty izy i vonenao tapanao maniry fo na fakany bakao ary izy nefa ny karaha kakazo halahalan'olo izy fa izy ndraiky hitavandren'olo azonao olo bonara io koa bonara karaha tsy tena tian'olo loatra fa olo jiaby ndraiky mitavandra azy io am'izao fotoagna raha izy io fa nataon'olo fanaka ke bonara io amizay nifefeko donc zay olo mandeha Manitsara mahita io amy sisiny lalana namboariko tsara bonara io nifefeko nitotorako ambony amizay nataoko plat natao fihinana am'izao fotoagna io tsisy olo tsy nagniry bonara ha velo zala bonara ha velo nanjary arô bonara be say arô nanjary betika tsy za nandretaka izy fa olo fo zay nanjary hoe bonara be say lasa nidoroboko bonara io lasa tsara tare be le bonara le toerana koa mafa tsara sandra de teo amizay za naniry hevitra anakah hoe raha teo izy halan'olo teo igny nanjary nirin'olo jiaby donc mifagnambia anakah na tany nividiko tia na ty kakazo ty mihitsy oka kosa kolokoloky ny anarana bonara tia dia le bonara fa velo nirin'olo ety mafa nataoko parc no ataoko fitsangitsanganana alozy ty ndeha mpanondako amy kapitale io ndesiky fo anarana bonara ty satria mifagnambiny taminaka ohatrohatran'izay zany le ohatra ka nataoko ambangovangony le hoe Bonarabe izy io zany kakazo izy io maro moa tena tsy mahay izy io kakazo ndraindray zany misy olo mangala Bonarabe io vonony tsy maty donc hoe za tsy nangala chanceny amle izy voneny tsy maty fa za nangala chanceny amle izy nifagnambiny aminaka satria efa ndeha vonon'olo izy io nivelomiko lasa olo jiaby mialokaloko amin'ny bonara io lasa manintsinintsy eo misy rivotra tsara eo olo mihina lasa eo tanapaka ambanivolo lasa eo koa zegny le olo mangala rivo ohatra mangala reraka bakany olo bakany izy mandeha tongotra agny tsy de misy hoe tomobile fa mezivezeny fa mandeha tongotra bien tonga eo amy bonara io za moa fa niteny tamy gardien hoe koa fa misy olo mandalo eto reraka izy ome rano sotrony ambela ambony bonara io izy maninitsinitsy reto lamaka ka fa misy tsina ambela ko zay vahiny mandalo zegny de anareo reraka avy mandeha volagna amy gardien amezana tsy mandrimandry eo le olo migiaka rano donc avavarany sofia io mandalo ambany eo mihitsy mandeha miseky manitsinitsy eo izy manitsinitsy boko miakatra izy ambody bonara io lasa nakafiziny olo bonara io lasa tian'olo ka donc mety aminaka le agnarana ary mety aminaka le nagnolokoloko le bonara angavimoko amitsika jiaby namagna jiaby tsy akanafaka zegny azotsika atao tsara ny mikritike ato amy Bonarabe satria nintsika jiaby izy ty
amin'ny maha olombelogno zahay mandeha tany loha langitry ndraiky tafisolafika kely ndraindray misy fahadisoagna eo amin'ny lafiny miservy olo tanao mbola zaza vao aby mety izy eo mbola tsy satrasa ifonagna aminareo izy regny mamela zahay anareo ary mangataka fiaramiasa kiritio hanatsara zavatra ataovany kritiky fa tsy hoe sanatria hoe kritigna de nefa fakaratsiagna tsy mampiroso atsika mitsara zany fa kiritinareo le zavatra de atoroa hevitry zahay mba hanatsara ty sociéténtsika tia mba ho tsara fitantanagna zahay zay zavatra tsy mety jiaby alifero azo atao zavatra mahavignitry satria mbola ny olo miservy eo moa zany tena hoe mbola zaza avao hoe ndraindray misy fahadisoagna ao ifonagna aminareo lahave ifonagna aminareo fa olombelogno zay ty mahay diso aveo zany misy anareo namagna zany magnometsiny hoe ndraindray le serveuse zany mitaky le vola aloha amin'ny resaka service izy io na tonga azy de zao taloha zay tsy nanao an'io fa nambela client libre fa rehefa tonga zany tamin'ny paiement manao paiement ohatra hoe migiaka anao de agnateragna de tonga le facture de reto jiaby fi raha naleko jiaby reto tsy possible ty de lasa misy fifamaliagna eo de voatery zany zahay lasa hoe malahelo satria le ravitra matona teriko teo misy famarinana izy de donc hoe izy koa ialagna amizegny aloha ary takeo aloha le vola amizay tsisy olagna ohatran'izay de indray zany misy koa ndraiky additionany le serveuse iny ialagnatsiny koa igny ndraindray zany ole magnotra hoe 5000 izy de lasa 50000 tafiampy zéro raiky de lasa tafitombo le facture regny moa zany iarahantsika magnitsy jiaby regny de ohatrohatran'izay koa zany amin'ny resaka mbola amle hoe fitakiagna fo zegny misy zegny namagna sasany tsy jiaby sasany rehefa mangala izy mangala migiaka de tonga agny compte farany ao izy fa aloha amin'ny fotoagna zao za magnefa izy fa za namany patronareo za mandala potiky sociéténtsika avako lafiky vitinareo la potiky sociéténtsika raha ataontsika zegny ary tsy roso miezaka zegny za mbo magnarigny sy magnamboatra ny tsara anefa raha ataontsika trosa zany raha agnatin'ny tany tiantsika ty tragno mamitsika ty tsy miroso sociéténtsika ke igny amizay ino ma ny azonao atao anao namako za tsy afaka iady aminao tsy afaka ino aminao voatery zegny za mandevitry isorako ndraiky veo magnatriky vola igny aterigny magnaraka ary fa hitanareo mbola voasokatra ny société raha ataontsika karaha zegny izy de lasa sahirana ka avy amizay zany magnometsiny za nareo hoe karakory ma raha ty zala karaha zay izy ka migiaka micommande zay tonga fa takiny vola micommande tonga fa takiny vola alifero tompoko alifero avako fa zay zany tafiditra amin'ny setra magnandregny amizay zany tsy misy olana fa za zao ndraiky miezaka amy tena amle serveuse hoe mba tadidio re ologno le mba olo maventy mba mahay tsara be magnaja fiarahamonina avela malôha izy giaka de aveo izy mafantatra ny ataony ty faktiranao tsisy olana ka zay zany miezaka zany magnafantatra mitadidy le tarehan'le olona le tena hoe fidèle fa io moa tsy olo jiaby zany moa tsy fagnomezantsika fa ndraikindraiky boka izy koa fa mahazo azo igny ndraikindraiky adigna hely continkele no anjary mivadiky zavatra hafa ke ialagnatsiny aminareo avako mamela zahay anareo fa zahay zany mbola agnatin'ny mandamina rafitra aby iezaka zegny zay mba hanatsara ometorohevitra le tompoko fa nitsika jiaby bonarabe aza asiagna elagnelany ometorohevitra za ampia zay amle tsy ampy zay azonareo agnampia zay donc aza ilofagna mafy loatra zay fa nitsika jiaby bonarabe zegny ataontsika hevitry ampandroso azy ninao bonarabe nentsika za nagnamboatra fa tsika jiaby ny tegna tompony mampandroso azy asa mezanao faveur ely araiky amin'ny resaka politika araiky farany atsika hitanagna Manitsara ty nisarina alefan'olo ratsy be lalagna de potiky ino solution mba hitanao amin'ny resaka lalagna mandeha Manitsara amin'ny maso mba hokanao
D'accord. Tsara fipetraka mahasolo mbavamboaka za. Efa niona niresaka mivantana tamin'ny ministre ny travaux publics mahakasika ny lalagna mandeha mantsara. Satria ma lalagna mandeha mantsara misy district roa ihany. Dia efa niona koa mifampiresaka amin'ny tompona andraikitra ny district anankiray amin'ny roto mandeha mantsara befandriana zany. Donc efa mifampiresaka hoe akory ataontsika fa ministre ny travaux publics efa niteny hoe hamita an'io lalagna io ary ho viteny tsy misy lavadavaka ary tsy ho ratsy be ohatran'io fa mbola andalagna mamita azy moa izy ary anteneko ho vitany izy io ary miara misalaza amin'ny hevitry tsy fanipaka ny hevitrinay satria hagnatsara izy hagnamboatra izy amin'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny ministre ny travaux publics izy dia fandray tagnana izy fahitako azy angamba suivant le resaka zay mifagnatoagnanay amin'ny rahalahy donc tsy mandika volagna maro fa ho vitan'io lalagna io araka amin'ny fahitako azy satria iarahana mandiniky izy eo ary zay agny tsy mifanipaka fa olo mifagnampy mifanoro hevitra tegna mifankatia donc mpitona mifankatia zany tsy misy zavatra hafa ao agnatiny fa fahitako azy vogno ministre ny travaux publics amita azy io ary zay mampikondro amita azy io koa. Maramparana fandarana atsika afatra farany ho ny mpagnaraka fandarana sy ny mpankafy. Afatra farany ny mpankafy resiko iza saya liblamako alazy azy fa iny solo mavamboaka mantena fa ny mampanakanto za tsy janona za zo fa miketriky hamoaka hira vaovao ary efa nikitreko rango tamin'ny 2016 izy io fa ny fotoagna tegna tiako aza niboaka taloha amboanane fa maro raha ninjehy tsy tratra fa za mino sy matoka alohan'ny 26 juin misy sanganasa vaovao ho an'ny Isaya ho an'ny rô mpakafy ny ho an'ny Bonarabea efa misokatra ho antsika Bonarabea atsika jiaby tompiny za nagnamboatra anareo tompiny namako mampandroso azy tiato mila critique za ampodiko ndraiky ampy anareo za amin'ny hevitry ho any anareo namagna rehetra agnatiny magnaraka tia fandaragna amin'iny vaovao za ninareo rahalanareo za anadanareo za eny zay ny fitondagna tianareo atao aminaka havanareo za mandroso amin'ny Bonarabe ampianareo za hiaraka atsika hiasa ampandroso tanàgnan'ny Bonarabe donc ampandroso atsika zay zavatra azotsika fampandrosoagna omeo hevitry za rahalanareo za namanareo anadanareo sanakanareo fanareo ninaka za ninareo ary raha tendeha ty amin'ny Bonarabe iza hoe zay toerana tegna précis ahitana Bonarabe. Ia tsara fipetraka desy Bonarabe zegny à 67 hectares nord-ouest amin'ny parking zany hoe tsy lavitra pharmacie mamy eo donc anao koa fa marikitry pharmacie mamy eo dia misy lalagna mandeha mikoma mahitsy mandeha agny amin'ny Tomadinika dia mandeha droite mandeha amin'ny Fokontany zany hoe ry amin'ny Sava Hotel ary raha ohatra ka avy aty amin'ny 7e dia eo misy hoe Justine Tsaralamba misy areny taxi eo nao vao tonga eo Katsime zany zay ia Katsime eo dia eo nao mety tragno menamena be eo misaotra keo Bonarabe eo misy raviravin-draha eo tegna fa ty ala eo ia tsy sarotra hitanao ka fa tonga amin'ny parking dia efa hitanao eo Bonarabe ia tsy lavitra parking 67 marikitry mosquée marikitry mosquée na anao koa zany boka tia amin'ny police 7e aty mbola sy tonga amin'ny mosquée aby ia tonga koa zay sy zay tompo lasy tompo vavy niarahantsika tamin'ny Isaya misatranao nagneky namaly fagnotaniagna jiaby napetraka taminao misatranao nivahiny tamin'ny fandaharagna veloma tompoko.